एडिसि भिलेज पानबया गामिनि बुखु इतिमाला देबरमा साखामिया कलाइजाक नुखुम जुगिया या फावर रां पुसिया गरिनि बाय साखाम नगो थांगै साखामिया नायजगै नानिबो जुगिया अंगै नगोनो साखामिया बारुवै बिसनावो कलाइजाक बुखु इतिमालानि साखाम बारुवै नगो कलाइ tongmani koktoma manei amsaini buma bodol chubanani yak phologai kami amsai kitinge rangkhani chubalakha bubagrani thanibo koimung narukha ti hastini khagna lukurokni thanibo sakjuk saksubanani bagai koimung narukha buma bodol borokni jingjanno nugoi khayo koi chubana muchungai tongkhe United Bank of India account number 0583010291 IFC code UTBI 0HHL033 o account number rangdawi norok chupawi mano Thaikan mo bo panchayat ni nglai andak lai Panbo panchayat. parangke Sini not panbo. Not panboa, bolak ke salema. nok tini jero chuwa phamin bo hoi sore hayang bini sak pute hayang Bo khorok sa belai nyo kuri nyo khuni borok, bono nanya ni phano bong nogo kusta nanya ni khum thakre, ngai sing tini buma bodol lungoi je sini subai mansak, sini bukuk sangoti sing joto no subakha. Hingrak mo thani ngai. Hingga lukurong ang konya musungo, borong tibo subana na bagay bong no ya kamono ja lukurok. Mane je bini dina musumani dikangkai belanya kaham. Sini buba grano basung sana musungo koroksa luku omote yung tongmani sini buri mo thani ngai belanya banchi dina musung sini buba gra obona kisa nanya ni bagai konya musungo buba grano. ni kami ni bung ke sakane Panggua, panchayat kle nong pantai Panggua, bolok ke balok Sleman. ni he bo hoi sore Mana Sakhalung. sebagai jago mana kabo tam ru serpulu doctor na na dekhe dakon mari doctor na ni rang kor rang go kuroi thana ni mo chung go ka thana sa ngan nin higno na na bagai lokor na tam san atu chubra samta ration card khon ration to tongo apple la bpl epel apple na